Irfan si Irfan. Wahai manusia, jika dirimu berdosa. Gabuk ya. Aja kemen. Sabar. Mang, hajar mang. Kalau dibayar mang. Mang, ubar ayo. Mang. Mantap. Layangan tuh mang. Mau. Depan mamang duit di mana pan? Kan biakan kereta mamang nyamurin pan ge. Kok yang budak resep mang menanya eta layangan. Monggo sih anak usim. Heeh. Kumaha? Aturang ka ditu bae lah, Yang beli juga layangan. nanya rezeki ya. Yuk. Pan, di bae. Pan budak sok loba tentang layangan teh. Di luar sok loba. Sok anu pegas, sok adu-adukeun. Tah urang mulung, sok anu hiber teh urang udag. Kemana bae ge? Ho. Bener oge nya. Ho. Yuk. Atuh. Pasti anu pegat. Mamang pinter oge nya. Pan, ieu ge. Tuh. Mas duit, Pan. Iyo. Ini mang. Di bohongan meren. Coba. Asli mah pan kosna. Tah, soalnya ieu mah bisa dipalsukeun ya, 20 kieu mah. Tah, ikannya batur tah. Duana tas meuli parab kotaknya naon jelema ieu. Ragak pan. Untuk mana mang? Anakan duit. Jadi pan. Ayo kajin lah. Kajin meunang urin layangan hiji mah. Oh. Iya tuh. Ayo. Kayak urang adukeun ya budak meunang. Oh. Kayaknya eleh urang jadi menang loba layangan. Ayo cekal itu. Asik. Oh. Emang. Kumaha? Kumaha ta? Jajal teh we. Aduh. Nyemplok. Aduh, sekalian bucak. Tenang. Awas. Cil, Iman bisa. Wih, hebat mamang. Mak, mau beli layangan, Mak. Si Neng mah awewe ge hayang main layangan bae. Ih, beli atuh, Mak. Beli di mana? Ayo tuh cari. Mak, ada duitnya enggak? Ayo ya. Aja lah, mungkin di ditu bae. Lamun nu dagangna laki, mungkin di godambe di Mak. Udah tuh, Mak. Kita cari gratisan bae. Tadi layangan ya. Katanya aing tuh budak wanita itu ngajakan perang layangan. Katanya patah momen aing mah paling kaya. Aing be berangkat ke leungit. Sarua Sarua naon? beli layangan. Nalutan bae sia. Masa boga duit, mah duit sia aja dulu. Oh. Geus lah. Pasti saya patah aing kakun belikeun ye. Tenang, ayo, satukeun aing. Ayo. Yang boga duit. Ini bener ayo, buat aing boga ayo, tenang. Buat aing mah. Aduh, tenang bae. Tenang bae aing mah, duit mah bagat bae. Layangan. Tarik amat di dagang kau meuli. Tah, layangan pan. Eta. Layangan. Wih, bagus amat yuk. Nah, nek meuli tong. Ayo geura meuli, geura. Bagus yuk, layangan yuk. Ayo Anu gede, anu leutik. Meuli moal sia. Nek meuli mah geura beuli, lah nyele-nyele doang. Ini pan sia. Nah, aing mau yuk. Tapi di mana ya? Oh iya. Terus di mana baik? Jualan layangan. Oh, eta mah aja pan. Lu sekeret hewak mamang teh pan, 5 tahun yang lalu. Geus lah loba baracot lah. Meuli moal yo. Amun moal meuli balik sa ka ditu. Galak pan. Enggak lah. Atuh beli pan. Yuk, anu mana mang? Ini yang gede ya, bar duit ya. Ya, anu gede, berapa aja? Yo. 3.000. 2.000. Oh. 2.000. Ih, mang kurang gope. Tuh. Mah tuh pan kurang gope. Kurang gope pan. Layangan tuh lo, ayo lo. Hah? Mantap yo. Itu letik pulang kan, Pan. Orang kaya pan. Wah, sia, main geser-geser baik. Oh sia. Cara aing. Aing mau pembeli raja. Tahu, Mang. Berarti bara duit. Mau duit tuh. Lo mau teng mah. Awas ya ka hutang. Tenang, orang kaya aja teh. Weh, koeng kembali teman, koeng. Nah, Ngona bae aing teh heula kita booking. Siapa duit tadi kurang gope. Ihi, nang 2,5. Tuh, nang 2,5 betul, nang letik. Ah, bunga, letik mana gede. Tuh kumaha deui pan, duit pan kurang eta. Kumaha tuh nah? Geus lah cicing, mah susah. Aing beli aja mah kaya. Amarit, Bang. Ini 3.000. Iya 2,5 tah. 2.500. Mang juga ada duit ayo. Semoga itu
Iya. Saya ngerti atuh rep. Itu setengah dua. Berapa? Kenapa? Aing. Mahanya teh. Mati sini yeuh. Aing geus tadi kontak kontak. Setengah dua. Kumaha yeuh? Woi, balik sia, balik ke ditu. Yang sia keruding naon sih? Ceng, aing kerunding ya. Dieu teh loba teuing. Dia aing di kabeh. Tenang bae. Baru apa tanya aing bro. Bolong kami ke warung ting, tenang. Ayo. Lambat sia, anak meli-meli moal-moal atuh. Cing, aing kerunding ya, muli kabeh yo. Teu orang kaya, bro. Layangan mah hayang. Itu batu neng, nu leutik, nu gede mah, ih nyeri. Ih, Ma, nyari naon sih, Ma? Emang biasaan? Nyeri nahana neng. Udah tuh, Ma, yang kecil baik. Udah dah, kalau ngokoknya kagak nyeri, Ma. Mam, nyeri sabaraha? Naon? Hayangam. Kemana? Eta teh, Ma, eta. Oh, nu eta 2.000. Kan loba. Nah, nu ieu jadi ya pasti ieu. Ah, nu itu mah bara rusit kabeh. Oh, duitan. Nah, bagus sih neng. Neng hayang nu mana? Ini bae lah. Nu mana, Neng? Tanu ieu, Mang. Nu ieu. Ih, kan orang malu cekin yuk. Mang. Cing, ini cicing lah. Punya kalau duit ge ini kelayanan nu ya bae, nu aya duitan ya. Ih, duit lagi kurang, nang 2,5. Lu sebodoh lah. Ya teh geura pilih Neng tah. Nu Ini bagus. bae ta. Nah iya. Mang Neng, ayo maling tuh layangan tuh. Bisa tuh, bawa balik aja yuk. Menang dijual deui. Yang duit. Wah, iya kan dagangna. Beban. Itu beunang mah. Aduh, jangkel. Jangkel ban. Berat. Woi, mamang saya, mamalingnya. Saya sarua maling. Anjing Kumaha sih? Aku kan jaga kesel aing orang yang Mana cicing? Masih nyelang itel cat. Ayo, Pak. Dek ieu dek perang ayo, perang ayo. Ayo, ayo. 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 Kalau Pan, sen megang pan. Nu megang aing ke ditu. Gulung ke ditu. Belum. Aduh. Woi, Pan, ayo Pan. Itu tuh ambil itu sia, kapan dilihat sia? Ih, bukan aing di dieu. Iya, di dia, apa dilihat? Pan lu didanyakeun ya mang lah. Gantung. Mama, emang teh bisa ngiberkeun aya, mamang bae pan nyanyakeun. Ieu tah. Geus ieu mah berat tepiran noh. Kan. Asli lecek eta na tah, rusak. Itu kan gitu Kang. Kitu tah tanya ieu. Tah. Nah, kita. Nah, gitu. Woi, telo, sekali bagus tuh, ulah miring gitu. Gerak. Nah. Cicing Basya ngomong. Astagfirullahaladzim. Sama bering gitu. Woi, balikan. Kumaha? Tepun tahanan. Huluna ti luhur, lo. Banyaho. Itu balik lah, dasar calon benga. Ayo bang, gerak bang, hiberkan. Kumaha yo? Telakon. Hah? Balikan. Nah, lurus. Nah, pinter sia. Rada, amun saya leh. Barisan kemarin ku cokot sia, balikannya. Ah itu, tuh sendal aing. Oh lah, oh. Oke sia, cek adanya. Jangan kita nyokot barang sia ieu. Eles sia, mau menang lawan aing mah. Ini mah guguruk naik kos film. Ngomong sia. Pokoknya balikan ke barang aing. Dalam jarak ruangan. Ayo teh. Ayo, ewas aja lo, nemen di mau. Ayo, Oh, aing kan luhur batu. Mantap tuh. Ah, luran nu aing atuh. Luran nu aing. Aduh, teu kusep. Luran nu aing tuh. Mantap, Pak. Lah. Wih, mantap. Ih, nu aing udah main kapal. Pan, orang kan udah kena kapal, Pan, udah kena kapal. Udah aing tuh deket itu astronot. Ada kapal, Pan. Ayo dikusep. Aspan. Aspan. Awas. Woi. Aspan. Aduh sih udah berguna aing tuh, pegat sia nu aing lah. mau. Naon sih? Ayo tuh mah. Ih, kencang ka sia ieu, mau ke bawah sia. Ke bawah aing tanya ayo. Tah bodoh lah, bodoh awas tah cekelan tah. Tah, awas sing bener tah. Mantap Cekelan, tuh, Pan. enak. Cekelan, kencang cekelan. Ipan. Ipan. Masih kena. Woi, Ipan. Mang. Lumayan ya neng, menang layangan gratis, menang dijual deui. Iya, yuk mah, petang. Ma, emang ini nggak ada yang marah, Ma? Mau tuh neng kan zaman aja uang. Ipan. Woi, Pan. ayo siap. Ipan. Woi, ojek. Naon sih? Jangan ngasih tangan digala. Ini mah hook lalayanganna hook. Dia berarti tahu kayak pana. Ayo kajian yang dong mah. Ipan. Pan. Naik.
Jelas-jelas si Irfan tuh. Irfan. Enggak tadi mentang layangan yang urang. Lu bikin nak kabahiber. Heeh. Ya mah anak-anak doang kan mah. Kabeh lah. Hiber mang, ke bawah layangan. Neng, sebelumnya minta maafnya. Geus we tolong dibahas. Heeh. Geus lah. Heeh. Emang geus dimaafkan. Ayan, nah dimaafkan. Ramjana si abang teh kada ge. Neng, sedek mah neng. Anta tahu jawab dah, tekan ku dah. Sepulah adik. Aya hang sia. Jangan layangan mal sih. Heh, neng, bantuan di rumah. Mantap mengenang mal. Ayo tuh, iya si Neng juga yang naikkan layangan. Ayo. Pan. Mang, tolong mang, aduh. Aduh. Mang, tolong mang. Pan. Kalau dia. Pan. Masukan. Pan. Masih ada di depan. Ipan di situ, Mak. Hei, ya tolongan. Ada di depan. Ayo jalan pada. Jangan. Aduh. Wah, nang budok yo, nang layangan aing yo. Wah, layangan aing eta. Kabur. Wah, iya. Woi, ini perlu ke Ipan. Ya, Ipan kumaha Ipan? Bodoh lah daripada yang ditewak polisi deui lah. Kabur aing lah. Mang, itu tuh budak tuh lompatan, Mang. Maling mana ngaku. Anu aya penjara penuh sia.